Selam dostlar. Bugün ben Zimmer Müzik KZ. Ben bugün Minecraft emas, Counter Strike bolan Counter Strike. Kim bilet kommentaryga yazsın. Bu oyun bel biletincar. Dostlar, ben kırdım. Lazım selker koyayım. Evet. Ben bu oyunda birinci tarttım. Birinci tarttım yokum bu oyunda. Ben birinci oynattım diyeyim de. Ne için bilmiyorum. Son bir bomba. Tamam. Kaç işte onu vereyim. Güzel. Ben konuşum bak. Yine ilk deneyim. Sizler. Mami ona için çağır. Eminim ona için çağır. Kayadan baktım. Dostlar ben nereden de alabilirim. O satı atken. Bak satı ol akşam bakma dostlar. Tamam şu benim. Ben ne avtomat bileyim beni. Bakısı bileyim. Baktım. Free Fire'da oyuncudan bile kamera yazdım. Free Fire'da sekip. Ухтар чиетін чар. Yok, sen nereye gittin? Anladım dostlar. Dostlar. Kapıları unutmayın. Burada bekleyin. Ha oturma. Ha oturursun. Böyle. Gel. Kamayın. Uf dostlar attım ben. Ben bu oyunu önce oynayamam bırak. Selamday. Şu Free Fire'da şahsel mutlu oynayatın. Famas bilim. Famas. Ne oldu avtomat? Bu Free Fire'da çok avtomat. Ben avtomat alabileceğim. Doğal kuruş. Şimdi ben de Öncelikle saniye var mı? Başka bir şey basalım. Oraya cecik var mısın? Ama vakit cecik bize tuvalet başlasın. Vakit cecik bir kapı. Şimdi dostum. Bakalım. Answer. Bukan. Ini juga. Hanya waktu itu sabar aja. Main bosan. Nah, udah main bosan kita so. Tawak. Udah ya sokuram. Elim ultim bus. Ana, ani yapacağım net. Ana main bosan, yapıyorsun. Çok mu oluyorsun? Sakay ha? Bir sınav tabii ki oldu. Macera durgan var. Ne akşam yine ya?
бар. Жаңа абай математик ыңғай шот. Шығамай ма? Шығамай. Ай! Достар! Өліп қалдым. Мен немен аттым? Досым бар. Жай жүріп отыр. Неге жай жүріп отыр достар? Не бар? Достар, төбеде бір раунд деген тұр екен. Сырмай. Достар, қайт басқа дейді. Ничего дейді. Теңбе-тең дейді ма? Теңбе-тең. Нешін теңбе-тең болған білмеймін. Дробовик дейді. 6000 теңгеге бар ма? 6000 теңге бар екен. Сатып алайық. Қоймай. Автоматты жатпаймын достар. Өліп қалдым. Абаймен ма бір өлім арқы тұр. Әтпесі сразу өліп қалмайтын жаққан. Өліп қалдым. Не ауысыр. Достар. Тұтаңыздар. Өліп қалғанысың? Ойбой. Қолымдағы скине қарыңдаршы. Айда қарсы. Ана автоматын скин. Қарыңыз өлі. Онда скин жоқ қой. Бар ма? Көбір оны қосасызсам. Қосылатын жағыз я. Апасыз. Террорист деген аналар бар. Значит, біз спецін алыпыз. 3500-ге. Не бар? 2500 теңгелік. 3500. Не? Мынау скар сияқты ғой, скар. Скар деген кім біледі? Скар сияқты. Скар құсаған емес, скар емес. Аты басқаша. Ақша экономдық. Осы пистолетпен көрейікші. Кейінше тағы да осы контрды ойбай, достар, екі адамға хет жоқ, 282 жан жоқ. Хет жоқ емес па? Қорқам. Жүріп басылық. Кәл. Көріп. Көріп аңғайлықым. Ойбай. Сосын қалай? Біз қазір 12.000 теңге жинаймыз. Ойбай! Атылды достар. 96 жан қатты. Ойбай! Кеттіңіз. Достар, қалай атылды? Жүгін жоқ қазына. Бір автомат тұр. Автомат алынады екен. Ойбай! Бетім шартқан ұрып қалдым. Достар, мен тек қана пистолетпен или АВМ-мен болады. Пистолет жүрсем болады. Давай қиынға пистолетпен сөйлесейін, я. Пистолетпен 10 раунд ба сүрем, 5 раунд ба. Бірақ 5 раунд слишком аз болады. 10 раунд сүрем. Болмаса 5 раунд сүрем. Видеомыз уже 10 минут болып қойды. 10 минутқа жетіп жатыр. Бақтылар. Burada kamera var. Kamera başlama. Üst burası ne? Yeni değilim artık. Burası. Ne yap? Sana satmayın.
Қолында AVM ба? AVM екен. Бұда яқшы экономдаймын. Мен жаңағы пистолеттен сол пистолетті жерден Şuradan kapsın. Acaba koşalım bir şey yapıp. Şimdi koy. Dursun. Böyle avtomattır. Avtomatını alsak. Ya da canım skar yaktı. Neymiş babası? Skar dönüyor. Ne var? Skar dönüyor oyunda. Skar dönüyor. Bottuk. Üstüme tағы да 5 раунд па 6 раунд өткеннен содан кейін жам аяқталды. Йоу, аналар ұтып кетті. Мен төбеден түсінбедім. Төбеде бір белгілер тұр екен. Қазір ісімек қойын. 6600 теңге бар екен. Dostlar aka. Hadi kulem atacağım. Anlatacak. Bir bakacak. Hadi yor. Ha bu da arkası yaktı. Aslında bir böyle var. Bir ses kapatacağım. Yok. Dostlar. Bir rejim yaptı ne acaba? Ana akşam şurasına kaçmış. Bir rejim yaptı. Bir rejim çıktı. Çok da bu yok. Tamam. Niye dostlar bak. Bırak konuşmayalım mı? Ay. Ooo. Jaman bir jaman urundu. Boy boy. Boy boy. Bakın bakın. Evet. Bizim dostum şar. İstemem. Bir round'uma ketip alıp bir round'um var. İşte AVM. Винтовками. AVM ağır. Ne kontinge jinamak koy. Akşamdan kapatalım. Ne koydum bana ya? AVM'de. Şoförde tıktı. Şoförde. Tıktım kozu. He? Anlaşıldı mı? Ben boşka akşamda tutan ne var abla? Hadi bakalım. Neyse. Evet, 3 round oynayayım. 3 round. Şahane. Yani 3 round oynasam. Yani ikinci round. Ay, 2 round oynayayım ben. Осы round tutsam 2 round oynayayım.
Ойбой. Достар, жақтан келіспейді. Міне. Сосын бағаны. Көзет тұр. Ойбой. Террорист. Артынан бөліп тұр ма? Бәсе, неге өліп қалдым дейм? Эх. Жаңағынен бәттін алып. Ойбой, жеңгей көпек. Ой. Достар, 21 қалды. Екеуміз қалып қалды, достар, Енді бір ағыраудан осы раундтан кейін қоштасамыз. Аварияны атамай кем. Онда біз пистолет-пулемет алайық. Бұл жерде не бар? Сына көрші. 2 мак 10 дейді. 2 мак 10. 10 бұл. Ойбой, әдем ұстады. Әдем. Көзі Уда. Аяқтыр. Ақтырсай. Қарағап сөйт. Мен досым ба? Қорқам. Енді осы жерде кім тұратынын көрейік. Осы алыпта. Мен болуына қорқып кеткен достарым. Достар, қысқалым екен. Достар, оны комментария жазып кетсем. Комментария. Анамның бір адам жазылыпты. Сол адамды комментария жазылыпты. Мен жазылдым деп. Сосын бір видеома бір лайк па, жоқ бір мен бір адам көріпті. Достар, сіздермен бірге мен видеом аяқталды. Сіздермен бірге болған Music KZ. Сау болыңыздар.